Ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba PK Media Panel, mwebwe mukomeza kutwereka umunsi ku wundi ko mudukurikira kandi mugakunda amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Bahaye ikaze mu makuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki 9 Kamena 2026 mugiye kugezweho nanjye Samuel Baraka. Ndibabwira yuko IMF yemerera u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 250 z'amadolari mu rwego rwo gushyigikira ubukungu. Mu gihugu cya Nigeria ndababwira ko korera yisha abantu 74. Ndibabwira ko Israel yisha abantu 8 muri Libani mu gihe Trump avuga ko amahoro na Iran yegereje. Ndanababwira ko igihugu cya Burkina Faso cyahagaritse amarushanwa y'ubwiza. Ndibabwire ni inkuru ivuga ko yampano urukiko rwanzuye ko ajyanwa imageragere. Ikaze mwese mu makuru ku buryo burambuye. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyemerera u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 250 z'amadolari, no kuvuga agera kuri miliyari 365 na miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda yo kwifashisha muri gahunda zo guhangana n'ibibazo byugarije urwego rw'ubukungu, by'umwihariko muri iki gihe mu burasirazuba bwo hagati. Kuwa 8 Kamena 2026 ubuyobozi bwa IMF bwanzuye ko iyo nguzanyo izatangwa mu byiciro mu gihe cy'amezi 38, ariko miliyoni 35 n'ibice 7 z'amadolari zigomba guhita zitangwa kugira ngo u Rwanda ruzifashishe mu gukemura ibibazo byihutirwa bijyanye n'ubukungu. Ni inguzanyo yoroshye kwishyura iri mu cyiciro cy'izigenewe ibihugu biri mu nzira y'iterambere, kuko inyungu yayo izaba ari nke cyane kandi u Rwanda ntirusabwa guhita rutangira kuyishyura. Iki kigega gishimira ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kuzamuka, aho mu mwaka wa 2025 bwazamutseho 9.4% rubikesheje amafaranga ava mu byo rwohereza mu mahanga, birimo ikawa, icyayi n'amabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye nka zahabu, koruta na gasegereti. Umuyobozi w'agateganyo w'inama y'ubuyobozi ya IMF Boli yagize ati ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje guhagarara bwemye n'ubwo ibibazo byagiye bikurikirana byerekana ubushake bukomeye bwo gukora amavugurura no gushyiraho politiki ihamye. Mu byo IMF igaragaza ko bikwiye gukomeza gushyirwamo imbaraga no guhangana n'izamuka ry'ibiciro no kongera ibikorerwa imbere mu gihugu, kuko bigaragara ko ibitumizwa mu mahanga bikiri byinshi cyane cyane bikenerwa n'ibigo by'ubucuruzi. IMF igaragaza ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati izagabanya umuvuduko w'izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda, kuko igipimo gishobora kujya munsi ya 6.8% mu mwaka wa 2026 kivuye ku 9.4% cyagezeho mu mwaka ushize. Ingaruka ziterwa n'iyi ntambara ihanganishije Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel zirimo izamuka ry'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga ndetse n'ikifumbire. Biteganyijwe ko inguzanyo ya IMF izafasha u Rwanda gushyira mu bikorwa gahunda zigabanya ingaruka z'iyi ntambara, zirimo kongera amafaranga igihugu cyinjiza, kugabanya igitutu cy'inguzanyo, gucunga izamuka ry'ibiciro no gushyigikira abikorera. Reka dukomereze kuri iyi nkuru nkubwire ko muri Nigeria korera yisha abantu 74. Icyorezo cya korera cyahitanye abantu 74 muri leta ya Borno, mu gihe abarenga 2800 bacyanduye kuva muri Gicurasi 2026. Umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF watangaje ko abantu 2850 aribo bamaze kugaragara mu bice bitandukanye bya leta ya Borno. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko ubwandu bwiyongera cyane. MSF yashyizeho ikigo kivurirwamo indwara mu mujyi wa Maiduguri hagamijwe gutanga ubufasha bwihuse. Ati buri munsi tubona abantu benshi baza bacibwamo kandi barwaye umwuma, harimo benshi baturutse kure. Uyu muryango uvuga ko umaze kuvura abarwayi 7439, bivuze ko abarenga 230 ku munsi bajya kwivuza, harimo abarenga 500 bagiye kwivuza kuwa 5 Kamena honyine. Korera iterwa n'isuku nke yibanda ahantu hatari amazi meza no mu bice bitarimo isuku. Reka dukomereze kuri inkuru nkubwire ko Israel yisha abantu 8 muri Libani mu gihe Trump avuga ko amahoro na Iran yegereje. Nibura abantu 8 bishwe mu gitero Israel yagabye mu mujyi wa Tyre uherereye mu majyepfo ya Libani, mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika na Iran bigeze ku musozo kandi amasezerano ashobora gusinywa mu minsi mikiri imbere. Kuri uyu wa 9 Kamena 2026 ingabo za Israel zasabye abaturage bose batuye mu mujyi wa Tyre ko hava byihuse mbere yo kugaba ibitero byahitanye abantu benshi ndetse bigateza impunzi ibihumbi. Ibi bitero bibaye nyuma y'iminsi mike Israel na Iran byari byemeranyije guhagarika imirwano yari yarakajije umurego hagati y'ibihugu byombi. Nubwo impande zombi zatangaje ko zigiye guhagarika ibitero, Israel yavuze ko izakomeza ibikorwa bya gisirikari mu majyepfo ya Libani yibasira umutwe wa Hezbollah. Perezida Donald Trump yavuze ko ibiganiro biri kuganisha ku masezerano meza cyane hagati ya Amerika na Iran,
ndetse ko inzira y'ubucuruzi inyura mu nyanja ya Hormuz ishobora kongera gufungurwa mu gihe ayo masezerano yaba amaze gusinywa. Trump kandi yavuze ko yaburiye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kwitonda no kudakomeza ibikorwa bishobora gusubiza inyuma ibiganiro by'amahoro. Gusa Netanyahu we yavuze ko Iran ifite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi kizakomeza gukora ibyo ibona bikenewe mu kurinda umutekano wayo. Iran nayo yatangaje ko iri mu biganiro na Amerika ariko iburira ko gukomeza ibitero muri Libani bishobora guteza umwuka mubi no gusubiza inyuma inzira y'amahoro. Minisiteri y'ubuzima ya Libani yatangaje ko kuva intambara yongeye gukaza umurego muri Werurwe 2026 abantu 3666 bamaze kwicwa naho abarenga 11300 barakomereka. Minisitiri w'intebe wa Libani Nawaf Salam yavuze ko kuva muri Mata 2026 Israel imaze kugaba ibitero by'indege hafi 3500 isenya inyubako magana ndetse ikangiza imidugudu yose mu bice bimwe by'amajyepfo y'igihugu. Reka tujye mu makuru y'imyidagaduro mubwire ko urukiko rwanzuye ko Yampano ajyanwa imageragere. Umuhanzi wo Rizagwira Florier uzwi mu muziki nyarwanda nka Yampano agomba kujya gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge iherereye imageragere nyuma y'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30. Kuri wa kabiri nibwo urukiko rwasomye umwanzuro ku rubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. No mwanzuro wagombaga gusomwa mu cyumweru gishize ari kuza gusubikwa. Urukiko rwafashe icyemezo cyo gufunga Yampano by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 nyuma gusanga hari impamvu zikomeye zitumuregwa akekwaho gukora ibyaha 3 muri 6 aregwa. Ibi byaha 3 byatumye akomeza gufungwa birimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kunywa urumogi no kwangiza ikintu cy'undi. Ni mu gihe ibindi byaha 3 bitagaragarijwe impamvu zikomeye birimo icy'ubwinjiracyaha cy'ubwicanyi, icyo gukoresha ibikangisho ndetse no gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Mu iburanisha ryabaye tariki 2 Kamena 2026 ubushinjacyaha bwari bwasabiye uwo Rizagwira gufungwa by'agateganyo nyuma yo gushingira ku mpamvu zirimo ubuhamya bwatanzwe n'umumotari wari utwaye umukunzi wa Yampano ubwo yabagongaga. Ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ubushinjacyaha nacyo bwari bwakimusabiyeho gufungwa bushingiye ku kuba Yampano yarasanzwe mu maraso igipimo kiri hejuru cy'urumogi kingana na nanogramu 166. Reka nkubwire iyi nkuru ivuga ko Philipita yateguje igitaramo gikomeye yise IV Philipiano Fest kizabera i Rubavu. Umunyamakuru akaba n'umu DJ Philipita yateguje igitaramo cya IV Philipiano Fest kizabera mu karere ka Rubavu, kikaba kizanaherekeza ibyo The Ben na Bruce Melody bazakorera muri ako karere. Ku itariki 5 z'ukwa 7 2026 mu karere ka Rubavu kuri Nengo Eden Park Motel hazaba hari ibirori bikomeye byateguwe na DJ Philipita bigamije gufasha abantu kuryoherwa n'umuziki ndetse no kwishima. Ni ibirori bizaba bidasanzwe muri aka karere kuko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 nibwo The Ben na Bruce Melody bazaba bahakoreye igitaramo gisoza ibitaramo bagiye gukora bya Summer Country Tour. Uretse kandi abo bahanzi bazaba babanje gushyira abantu mu mwuka wo kumva uburyohe bw'umuziki, DJ Philipita yamaze kwemeza ko Gradine Toto wamamaye mu ndirimbo My Day azaba hari nawe agatanga ibyishimo kuri ibyo bihumbi bizitabira ibi birori. Reka dukomereze kuri iyi nkuru nkubwire ko Shiba Karungi umwaka yubatsemo inzu ari nawo mwaka yashatse kwiyahura. Umuhanzi kazi Shiba Karungi Queen Karma yabwiye ibitangazamakuru byo muri Uganda ko umwaka wa 2018 yubatsemo inzu mu kibanza yari yaguze i Munyonyo muri 2016. Munyonyo ikora ku kiyaga cya Victoria ikaba mu karere ka Makindye mu murwa mukuru wa Kampala. Shiba yavuze ko isi yamwituyeho buri wese amugiraho ijambo. Yaricaye yumva nta gisubizo afite usibye kwiyahura akareka abamuvuga bagasigara bavuga ibyo bifuza kuri we. Ibyo byose yavuze ko yabitewe n'ihungabana yagiriye mu buzima bw'ubwamamare. Ikindi yongeyeho ko igitutu nacyo cyatumye yumva yiyanze. Shiba yavuze ko amarangamutima ye yaganjwe noneho yumva abantu bose arabanze. Shiba Karungi kandi yakundanye mu buryo bw'ibanga n'umuraperi Keko bari bahuje ibitsina. Icyakora umubano wabo wamaze imyaka 2 ariko Keko yatangaje ko baryamanaga. Reka dusoreze kuri iyi nkuru nkubwire ko Burkina Faso yahagaritse amarushanwa y'ubwiza. Nyuma y'uko leta y'u Rwanda ihagaritse itegurwa ry'amarushanwa y'ubwiza mu mwaka wa 2022, leta ya Benin yari yarahagaritse itegurwa ry'ayo marushanwa ku rwego rw'igihugu mu 2017. Kuri ubu Burkina Faso yahagaritse itegurwa ry'amarushanwa y'ubwiza ibizwi nka Miss kugeza igihe kitazwi. Minisiteri y'itumanaho, umuco, ubuhanzi n'ubukerarugendo yavuze ko bari gutegura amabwiriza azashingirwaho ariko ashyira imbere indangagaciro n'umuryango w'igihugu muri ayo marushanwa. Leta ya Burkina Faso yatangaje ko yahagaritse
amarushanwa y'ubwiza kugeza igihe hazajyaho amabwiriza. Ni itangazo ryatanzwe ejo kuwa 8 Kamena 2026 aho nta sosiyete yemerewe gutegurira ku butaka bw'icyo gihugu amarushanwa y'ubwiza kugeza igihe hazajyaho amabwiriza akubiye mu nyandiko ziteganya ibyo kugenderaho mu gutegura ayo marushanwa ahuza abakobwa biyumva mu bwiza bwo ku mubiri. Minisiteri ishinzwe umuco yatangaje ko yatangiye gutegura inyandiko zizagenderwaho mu gutegura ayo marushanwa. Bivugwa ko bagamije gushyira amabwiriza ashyira imbere umurage w'igihugu ushingiye ku muco, indangagaciro na kirazira. Ikindi nuko muri ayo mabwiriza hazaba hakubiyemo kubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Reka ngushimire rero, ni hano dusoreje amakuru y'umugoroba. Ngusabe gukomeza gukurikira PK Media Panel. Ngende Samuel Baraka.